Der wierens een oelwufke. U vangt een oel goldstak. Hier ging u met de markels en kijft hier een zwin voor. Want het zwin wil hij met thuis komen. Der ginge Hühl visit to hun, and you say, Hun, wie du dat Schwinn ei bitte. Dat Schwinn weil einmal zu Hüs gunge. Und die, ich Da ging je ul wöfke to stook. Stook, wel hun je slau. Hun was Sven ei biet. En Sven weil hij met thuis kom. Of ik moet hem thuis streek. Naan, zei de stook. In heel Europa is haast nergens een boentere mengeling van talen als in Noord-Friesland. Een eenheid die het pas rond 1970 als aparte kruis in Noord-Duitsland bestaat. Van de 160.000 inwoners praten maar een 10.000 een van de 9 Noord-Friese dialecten van de eilanden of die van het kustgebied. Goed 25 jaar geleden vestigde Alistair Walker hem uit Groot-Brittannië wij in Noord-Friesland. Hij bestudeerde hier de onderscheiden dialecten aan de afdeling Friesk, de Wörterbuchstelle, van de Christian Albrecht Universiteit in Kiel. North Frisian is an umbrella term we use for 9 main dialects that we have today. When I started here, we had 10 main dialects, but unfortunately one died out in 1981. So therefore today we only have 9 main dialects. And they are, to a certain degree, more or less mutually incomprehensible. At least if you take the dialects on the islands, for example, and then take the dialects on the mainland. Very often we have seen that Frisian speakers have just not been able to understand each other. Daarlang wil ik wat vertellen aan complementierer of bienwoorden. April 1999 maakte Jarek Hoekstra de oerstap van de Frieske Academie in Ljouwert naar de Universiteit van Kiel. Dat benoemd werd als hoogleraar Frieske taal en letterkunde. Was het nog hokkerjaft? Ja, dat is brukste dat nog? Het weer van ouds weer het vaak zo dat weet u steeds de gewone praters van die dialecten die praten net met oren Friezen van een ander dialect in het Friesk. Dat ging al hier in het Platduits. Het Platduits dat weer de verkeerstaal. En dat weer dus eigenlijk wat tragisch dat Belix leur van uit de Beuking hadden, maar leur uit de Wieding hadden dan Platduits praten. Hoewel ze eigenlijk zo Fries maar praten konden, zo'n je zei ze. Maar dat dienen ze net, die dialecten die lijn naar haar gevoel te vier uiten waarom om wat te praten. Daar broekten ze het Platduits voor. En heb je al silo gehad? Ja, zijn juist klaar. Die leidt die bank. Die leidt de bank, die eerste, die grotere. Die eerste klaar. Aha. Ja. En hoe many tonnen heb je naartoe gevangen? Houden, wat zei je aan dit? Ik meen Deemte. Deemte, zei je? Ja. En bij Zumti. Zumti? Ja, Zumti Deemte, zo'n 34 hectare. En daar kon je aan de beesten dan door de hele winter uit tussen de houden? Ja. Het jaar wordt je touw 3 touw houden, hè. Aha. Ja, is de tweede schnitt, zeiden we. Ja. En dan, dat is de eerste, dat is die tweede, en dan komt die tweede aan. Nee. En dan heb je ook nog mais, zo'n 10 hectare. The Frisian spoken here is the Mooring dialect. It's the main dialect on the mainland of North Frisia. I'd say there's perhaps around about 2,500 to 3,000 people who speak this sort of dialect. That's a rough guess. We haven't actually counted them, I must admit. But it is still alive here. Well, this is very much alive here. Dat is oude deelgang. Alle Iengen is het deelgang, een oude mannen waren. Als nu de allerleeste Iengen. Als het ja op een ganz laag niveau. Als die heet het hem ook hören. En wordt vielleicht ook een leid meer naar de leeste paar Iengen. Maar dat is je, dat teelt om je bij enkele handen vingeren. Dat bijna wat nog flash nagen. Maar dat dan een leid paar meer werden endlich, de leeste Iengen. Ist Friesisch zu brauchen? Wo du das willst? Ist es ja, in Torp, ja. Du kost door Sparkasse zum Landhandel kost du keer in Flaschnagen en du kost door Krimas keer in Flaschnagen. Manningstese nog, aber Bank kost Flaschnagen Manningstese. Uit Amt, bij Bürgermeister
daar snakken al nog fras. Die kosten op bruggen. En deze ook natuurlijk, was bewust. One of the reasons why this farm is very special is the fact that we sort of send our students out here to learn Frisian. So it is a question of, as it were, learning by doing. They come out here and, as Gude has just been explaining, they can sort of get up in the morning and can help on the farm, and they can work around the farm when everything's got to be done. And then in the afternoon, they can help with the milking, for example. And all the time, of course, they're using Frisian. So therefore, they're hearing Frisian in the family, which is quite natural in the family, 3 children and the parents and the grandparents and so on. And then also sort of speaking, interacting with the family and using Frisian all the time. Ik weet nog, als ik hier kwam ben, was ook zo, als Gude gezegd heeft, alles afrasch. Du kamst hier hierheen, der Base ist an afrasch. Also der Kommando von der Base, von der Hünne, der Biane, wenn der Biane Schnorke wird und Spale wird, dann alles bloß afrasch. Und dann alle in Otte hier, sind dann auch alle afrasch. Das was also, da ist also Wagelung, morgens gar nicht Tisch mehr hier. Würde von 4 sind und nicht so weiter. Das war doch ein ganz ouder Beladen. Was een protteleert hier echt nog? Ja, das was, ich weiß gar nicht, wie lange ich wusste, das Jahrestor. 2 Monate, oder? Ja, das lief das Jahrestor, wo sich hier 6 Waage. Du kamst rein, Sonnergrotte schnorren, kamst rüt und kost endlich mal aus alle Säde. Und dann, wenn du noch enkelte Tage wieder kamst und mal tit, wurde dann doch tun normal sprechen. Komt dus naar Laambren en de Bude voor de Bjarne ook en zo. En in twee we hadden we dat ijs zo lukkert heet. Was wel gut als ijs zo gut als met de auto. Met de auto hebben we niet alles ganz gut verstehen. Bist du schon ein Farmer oder ein Lehrer? Gude zegt. Lehrer gooi. No, Gooi werk als ik. Ik liks altijd zei wenn hom kwam en daar kun je nog ijs ganz volle frasch. Ik ons liks zei. Ich schaue mal die Frischnagel. Wenn wir eine Tisch anfangen, dann bleiben wir bei Tischnageln. Gleich Friesisch, habe ich gesagt. Und mit lange Gesichter. Das ist das, was hilft. Das ist schon das Hieren und möglichst auch gleich Schnageln. In West-Europa is het wel een vrij wat unieke toestand dat er zo'n soort vrij wat afwijkende dialecten toch op een bultje zitten. Ik krijg dat verskaat, dat je zelfs een heel soort mogelijkheden voor onderzoek. Hoe ben die verschillen ontstaan en dat vallen die het dwanden horen met taalskiernis. Taalverhoring, dat soort van zaken, dat is zelfs een heel nieuwsgierig terrein. Dit is de schatkist van Noord-Frieske de Wutterboek stellen. That is correct, yes. We have here in the Dictionary Center a large collection of slips of paper with lots and lots of words on them. And now the idea is that in each of these little boxes we have slips of paper, and here we see, for example, Fur Amrum. This is these slips of paper for the dialect of Fur and Amrum, FR, and these are the words from R to RI. So therefore, if we open the box and look inside, we can see thousands and thousands of slips of paper. Now, during the history of the dictionary, we have been collecting slips of paper. So people have been collecting words from informants. I might ask you, for example, what do you say for the word dike? What do you say for the house? What do you say for the butterfly and so on? And so we write them down. Het idee wie in Jesten in 1950 doet Hans Koen de Wordboekstellen oprichten, het wie dat er een groot wordboek van het Noord-Fries komen zoeken. Dat dan dus ik al die dialecten in verantwoorden worden zongen. Dat jouwt zelfs vrij wat problemen, praktische problemen, hoe moet je al die dialecten beschrijven. En dat betekent ik dat er jarenlang eigenlijk net er was een proef kunnen maken, maar en er is materiaal samelen en dat is ik wel, daar is ik wel aan werken. Alleen nog het is eigenlijk nooit zo ver gekomen dat er zo'n
Gesamt-Nordfriesisches Wörterbuch kommen ist. This vocabulary here is usually the old traditional vocabulary, and if we're now trying to look for new modern expressions, then we have to ask the various informants, what do you say for a plane or a computer, the whole question of computer technology and such like. And so therefore they have to sit quite often and think, what would we or what do we now say in our particular dialect for these concepts. So therefore we are still, as you say quite correctly, we're still collecting vocabulary for our dictionary. Het idee is nou om het woordboekmateriaal zoals we dat hier hebben en eigenlijk het bonmateriaal om dat in een computer in te brengen en een soort van thesaurus van het Noord-Fries te maken, die dan ook goede mogelijkheden houdt om het materiaal te bevredigen en daar ik andere dingen mee te doen als woordboeken maken. Dus eigenlijk taalkundig onderzoek, wat mijn eigen interesse uiteraard is. Maar er is ook zo'n databank van het Noord-Fries kan eigenlijk gebruikt worden bij taalplanningswerk eigenlijk. Dus zo je dat ik voor inzetten kennen. Wir sind hier bei Norderein von Veer, also unter anderem Nord von Veer als Mask und der was der Bovennaam en Dik. Us Nordfries dialect nehmen wir Salaferring, efter de Naam von Eilon, eben von Veer. Also hier bieten wir Mask is Neubieren, also wir steht haben Blutferring snackert, also mit Alan, mit Sastan. An Neubieren trinken an wir auch Ferring. Of wanneer plötzlich wir haben ja manchmal is Jungen Ferring snackert. Onkel und Tanten an all wir alles Ferring. Tjiska ik leert van Baseliet-Jongern. Also verstunden kun ik al van Fernsehen en radio, aber es noch halt von der Baseliet-Jongern leert. An die School, ja, ik leer wir, also Wiedmoor ist heller von der Jongern her Ferringsnacker, dann über Schoolplatz 7 Ferringsnacker. Also wir können gefragt, das zu tun. Wir sind von Veer, wir wollen es rekrutieren. Denn ein mutig schmieren, mein Joch von Süden, auch von Norden bis. Store Mann, Wagen, grüßt du mir Astron. So klang das Liedchen von uns Liedchen. Store Mann, Wagen, grüßt du mir Astron. Dan haben wir Begriff Nordfriesland als iens. We hebben eilonen, we hebben feest en ik denk dat de mensen über eilonen alles denken, is dan über feest En voor de meeste mensen über eilonen, als dit zo, dat huns denken betanien blijft, op huns eilon. Wanneer ik toen Ferringen zei, de besten Fresken, dann luckert hij me grad un, en sagt ik zijn een Fresken, ik zijn Ferringen. Hij versteht hem van Eilon uit. En über feest als dat wat alles. Ik denk, ja veel meer is Fresken und Gehiel. Also wir haben 4 Klassen und das ist eine Schule, eine arke Klasse, he 1000 unterweg Ferring. Und was ist das Programm? Ja, wir hier unter 4. Klasse, wir machen praktisch HSU, das hat Heimat an Sachunterricht. Wir nehmen Themen von Veer, von Omram, uit Nordfriesland. Was ein Menschen hier so mag über Veer, Omram an Zahl. Das vertelle ich ja und fertig. Und all diese Kinder sprechen Ferring? Am meisten von den Jungen snacken an Ferring. Die sind auch ein paar, was Cheese snacken. Aber in der 4. Klasse sind alle so weit, dass ja alle Ferring verstehen können. Und auch alle einigermaßen Ferring snacken können. Ja. Auch was an Cheese snacken. Korrekt. Ihr könnt auch schreiben, aber noch alles so gut. Wir begannen mit Schreiben, aber ganz sicher sind wir noch ein. Nee. Nee, also wenn ich im Veer bin, sind ich erstens ein Adring. Wenn ich zur Fies komme, auf Omram, sind ich in Ferringen.
Wanneer ik toe kijk, sta ik aan het fresken. En zoals het am zo weer am weggers, am zo kratten wordt de kratten am toe hier veel. De Färing wordt, also het snakken nog, so wenn es 3000 Lied, en traden vielleicht. Über vier Färing auf Tomans können traden von der Lied, was über vier, wenn er Färing verstehen. Und hoeveel die davon snacken können, kann ich erst auch sagen. Das schüttelt immer weiter. Ja. Die von Spectre 1 high. Ja, tau. Hier was een lemon en de alles een Pfirsich. Hier wordt een masse Färingsnacken. Ja. Und ist es mehr oder weniger dann wenige Jahre zurück? Dat wordt nu wel een moe. Aber dat nu ook een school en een jongenskoor wordt ook Färingsnacken. Ik snakke Färing van Aran uit. En ook met mijn jongen snak ik ook Färing. Ja. Sie haben auf die Schule auch gelernt? Nee, van Aran, van mijn alle. Hey. Okay, das ist ein Kunde. Unsere Familie ist von 16. Jahrhundert zurück, können wir das verfolgen. Ohne Bogen von der Sarg, von St. Laurentius Sarg. Und Sie haben immer Färing gesprochen? Auch? Immer Färing. Ein Tschis von der Schule, ein Belgienskönig, ein Engelskönig. Ich bin in Amerika gewesen, 10 Jahre. Und was sprechen Sie mehr, Deutsch oder Färing? Färing. Deutsch mit der Badelied. Das snacken wir Tschis. Dann gebe ich Tschis snacken. Verstehst du? Van Holland, hè? Von Holland? Ja. Ach so. Welle Nord, Frasch vor Ort. Friesk voor en achten. Frasch vor Anaken. Welle Nord, Friesisch für alle. Goedeen, hier ben ik, Elin Henriksen. Skreun wordt er net vallen in de Noord-Frieske dialecten. En ook in de media komt het amper voor. Voor de radio is er net meer dan 3,5 minuut per week stuurtijd in Romme voor het Noord-Friesk. Bij de NDR. Ja, die Verhältnisse sind anders in Westfriesland, in den Niederlanden, als bei uns, nicht? Wir finden nicht, dass wir wenig tun. Denn unsere Aufgabenstellung, wie gesagt, ist ein Programm für Schleswig-Holstein zu machen. Und das sind 2,5 Millionen Menschen. Weniger als 1% davon können verstehen, was gesprochen wird, wenn es in Nordfriesisch gesprochen wird. Was tun Menschen, die nicht verstehen können, was im Radio läuft? Mit Glück hören sie einfach nicht hin und warten, bis wieder Musik kommt. Aber das ist natürlich eine Sache, mit dem ein Massenkommunikationsmittel wie wir schlecht umgehen kann. Wir kommen uns, wenn es um Friesisch geht, ein bisschen vor wie ein Intercity-Zug im Wattenmeer, der mit 99% leeren Waggons immer hin und her fährt. Das ist das Problem. Können wir den letzten Satz nochmal haben, bitte? Ja, selbstverständlich. Was fehlt, ist die Möglichkeit, in Schleswig-Holstein kleine lokale Stationen einzurichten, die dann sozusagen für ein Massenkommunikationsmittel das richtige Werkzeug wären, eine so kleine Gruppe mit Radio zu versorgen, wie die Friesen es sind. Also eben nicht den Intercity-Zug durchs Wattenmeer fahren zu lassen, sondern ein Motorboot. Und warum gebeurt das nicht? Das kann ich nicht sagen, da bin ich überfragt. Das ist eine Frage an die Politik. Ja. Beziehungsweise an die Interessenvertretung der Friesen. Dann die 3,5 Minuten zijn goed, want also am Erlening at we zijn dat fresk ook einfach een spreek is wat ook on radio in verbruikt wordt kan. Also dat eben bloot een schießdomäne is. Die zijn in 3,5 Minuten nog goed dat je existeren. Bloot
Wir haben in den letzten Jahren so lekker beandert, nu is het ook bij mij of man zo dat dan denk, wanneer je ei geeft, kunnen we beter strijd bloeden. Nu kun je maar zeggen, we willen wat moe hebben, aber je hebt ja al wat. Wanneer we gar niks hebben, kunnen we natuurlijk eens rot zijn. Niks, we willen wat hebben en we willen vooral dat hebben. If we only have 8,000 to 10,000 speakers of Frisian, we therefore do not have really a very strong political clout. The second point is for many, many years we had the Dano-German conflict in the North Frisian, in the Dano-German border area, so that the Frisians themselves were split. So there was one group who considered the Frisians to be part of the general German culture, and there's another group who thought the Frisians were a national minority in the sense, the way that the Scots are a nation, or the Welsh are a nation, along those lines. And these two groups did not exactly see eye to eye, and therefore they spent a lot of time arguing against each other, or arguing with each other, rather than actually sort of joining forces and actually wanting to promote the Frisian language. In het verliezen, en ik nu nog, is bezocht om de Noord-Friezen bij elkaar te brengen. Er waren ook altijd een bulte contacten met het Nederlandse Friesland. Een bibliotheek met allerhande literatuur uit de Friesland werd opgericht door Frederik Baltsen. De Veringstieftoen, die de boekerij nou beheert, stiep het onderzoek en Friezen uit het Rijden Friesland hadden hier geerkomsten. Ik wil zeggen, het iens wezen als zo sterk is bij jam en Waas-Friesland. Het jaft bij u ook niet een rocht centrum, wat je heeft zorgen kunnen, dat we ons begrip, onze saar, Noord-Friesland. Ik meen, een Noord-Fries-beweging skal het dir denken, ihr Skafe, an we zijn über die woi. Vielleicht ist es gut, dass wir ein Institut und Breitst haben, was auch deutlich macht, wie hier alle Tup us Nordfresken. Man, ich liebe auch, wenn wir Begriffsgel, dass wir Tup hier us Nordfresken, wir skell Rotkappe, hoe wir leben. Gørnas hammer die Sommer ein, Gørnas dort Café. En Gørnas dort her von min Annemalin, wat san we doch rückkehr von Göl. Rüd as es san en locket zu zweit, rüd san der klieve oor. En rüd san das Sieke von min Leitbrett, dort as wel vor Liefde en Lob. Sprechen Sie Friesisch? Oh, nicht so viel. Also wir haben viel zu Hause Hochdeutsch gesprochen auch, ne? Also mein Opa ja. Die haben Friesisch gesprochen, aber wir sind ja wieder eine andere Generation, ne? Also ja, ich weiß nicht. In der Schule haben sie es ja noch, ne? Friesisch. Ich bin Friese, ne, das ist irgendwie Teil von uns, ne, oder und so, aber nicht, dass ich da irgendwie groß was tue dafür, ne? Das ist, aber sonst, guck mal, das ist schade, meine Frau, die ist Hochdeutsch und Plattdeutsch und mein Junge, ich wollte ihn normal Friesisch erziehen, aber das klappte nicht so ganz. Mit meiner Frau Plattdeutsch, mit den Kindern Friesisch und mit dem Hund Hochdeutsch. Wenas dort worden bij Dikken Dom, Wenas in Luft, ouwe Hus. De taal die gaat heel goed achteruit. Net alleen nog het tal sprekers wordt minder, maar kwalitatief wordt het Noord-Fries heel sterk beïnvloed door het Heefduits. En dat is een situatie die zelfs net botte oors is als bij u in Westerlauwers-Friesland. Maar ja, omdat het zelfs om hele lietse groepen sprekers gaat en om talen die het vaak eigenlijk alleen maar in families broekt worden, hele lietse vermiddensnetwerkjes. Ja, verhoord heeft zelfs gauw een heel soort. Wir justieren die Innenfüllen und wir aufreden. Und so da, die können das in den Stock und Stange und die können das können nie ein Loch abfuhren.
Gerry, wat is dit voor taal? Dat is een frischen Dialekt, dat is zeller goed hier frisch. Het sterben allemaal bij normaal van de techniker hier, schnorkt even deze niet meer. En we prijven van ule toen binnen en voert dat weer herut. Deze taal bestaat niet meer? Nee. De heren spreken als Duits. Dat is schnorkt, wenn in der Torpe Schöbel en hotst. En ja, dat Schöbel er sterben allemaal bij 60er hier en hotst als het sterben 80er hier. Ik lief 86 als de laatste schnorker van de spreken er sterben. Je bent ik immer tronkoot, die keersnaar, die laat één zo goed als de keur, de wonderkeur. Wat ganz sposi ist, wenn der Öle vertelle, wie hier mit Tonbiene mit den 50er hier, wer der manche, vor allem der einfache Börre, noch nicht trede Taste hält. Und weil konnte, wenn du ein Sprecke ei rucht verstönne kost, lick es ei dass der Dialekt Deutsch ist, und dann auch noch der Taste war, dann hier ist so bloß so ein Nullchen, und dann wird schwer zu verstanden, da ist irgendwie das Problem. Und weil du präve, dass wir das eventuell digitalisiert faul, und dann vielleicht ein bisschen besser Qualität rückfaul. Also das Eise lacht in hier drauf. Aus behoben, dass wir irgendwann vielleicht doch Grammatik wieder schreiben können, ein Glossar von der Zöllergus hier frisch. Und dann ist ja doch Chance, wenn so ein Sprecher einfach wach ist und aber Korte einmal zu schön ist. Die gewoon immer schauen wegen auf weg. Jeder wer zu haben sehr ist. Aber das sind nur die noch. This is a gentleman. I analyzed the sound system of his dialect, and I spent many a happy hour in his lounge discussing with him and talking about his youth and such like. And when I then sort of found this in the newspaper, I was very sad because, you know, when you're working with your informants, you develop a nice friendship with them and a very personal relationship. So that's sad. And all I can say is we have documented it. We've got tape recordings. I've analyzed it and so on. More I can't do. Ik zou dat misschien dan wel te völlig verring perspectief. Ja, als het eben echt so ring ist wie alles, wenn ich wenn das wo ich was genau begann zu scrollen, dann so könnte ich blieb. Nordfriesland, ja, die jaftet noch. Wir haben ja noch was eins, wir haben ja noch Nordfrisk. Aber das haben die noch fürs Drehbesgeil, das beherren bleibt. Das ist was genau für ein Idee. Es linkt, dass es dir ist, am Wand ins weg ist, als biete ich arm, aber dann ist weg. Nee, ik leef het gevoel wat je hoe je was genoeg wel alle lekker zijn, als dat je moe op een kroonbetonjen zijn. Dat eben Ömrang soll wir sind Omram an die von men wir wohnen, an Böking hier, das soll eben wir sind Moring an die von men wir wohnen. An und die umblag drap ja alle Welle, dat je us erstes Ding, dat je dat zijn. Für 100 Jahre haben Menschen geschrieben und 50 Jahre als es mit der Fressbrick vorbei. Und für 50 Jahre haben sie geschrieben, an 25 Jahre als het met de Fressbriek voorbij. En Darling schreef ja, morgen als het met de Fressbriek voorbij. En de Fressbriek levert en levert en levert. En wat 100 jaar is, dat zal den mensen regelen wat 100 jaar leven. Zolang er mensen binnen die het praten en die het de moeite waard vinden, blijft het ook de moeite waard om je daarmee dwanden te houden. Dus dan moet ik me eerlijk zijn, wat dat onbelangrijk, uiteraard moet ik me de druk horen. Zal ik bezieken om ervoor te zorgen dat het langer bestaan blijft als een paar generaties. Maar aan de andere kant, dat zal u steeds in elk geval wel dwarren. Dat het zal nog generaties trouw hebben, met Friesk. Dat is ja zo dat een wetenschapman zegt, hey, voor jam jaft het niet een chance meer. Dan kunnen we ja voor de journalisten zeggen, alle Nordfriesten keert door Hallelujah, en dan springen we deel en weder, en dat jaften grad sensation, en alle kunnen dat dan abnemen voor tv, en dat jaft het grad een van het Fressdrama in Nordfriesland. Man zo zijn we We staan ab en maken dat wat ons levert weer. Dat is ja zo dat we wat doen, wat is niet spoos maken. We leven ons leven zoals we zijn.